Abdengong kapertei bahato kari Iran kanut ne amban berngem neban pensitom ya kari Amerika hadin ka jinglek bom ka US ya ki likely ki cakasna nuklear hapo kari Iran. Kapertei kalayai abdengong nakabenta ka jingken tho jongka Iran hadin baka US kalahirtma ya ki jaka bakongsan jongka Iran dakabaya so bat ka Israel haka jingeki sipai kabahe tam jungkiri sebni Persia yaka Islamic Republic nado ka jingele jongka hausnem sejar kandai spa nyupo kundai ka Iran kala berngemban yada yalade shisngi hadin baka US kala penhap iki bom penbetei kibahe laipo hajar paum halor ulum ubadon haka jaka shna nuklear jongka Iran hafardo kadba kinong yalam jongka Amerika kilak kentu yaka teran ban pendemno haka jingtho kabalatep haka trut haka singi ublay presiden ka US Donald Trump ulara yaka jingmut ban penkela yaka rukom sensyar ha Iran kamlong kabadai haka sain pertei ban penonkam yaka kentin ka jingkela haka sensyar hendrei lada ka sensyar Iran kabamenta kamla ban penlong kraw biang yaka Iran balaikan omdon ka jingkela haka sensyar ulatho ka Iran bat ka Israel kilayai peteng ban ya thermar kiliang unong aktin jongki sipai kari Israel ulayatu baki lingsonya pom jongka Israel kilasiat iki jaka sipai haka thain sepngi jongka Iran kamhaswa ka Iran kilasiat dakin namding kibala penmensau yaki pongut kibriu bat ban penpra yaki jingtei hat telef katenat pahara jongka US kalamaham yaka jingma kabajur ha Amerika dakabakdo yaka jingma kebala banmi naki jingsha tombor haka cyber lane ki jingsha tombor balatmu kibor pencarian haki nongba bahe jongka US kila penjuri yaka jing pahara dakaba penlejingmut haki jakaniam ka kolsor perki jaka trekam bakongsan katenat kampo yang jongka US kala penmi yaka jing maham pahara nakbenta baro kinong syong jongka US kibadon syabari kabala maham halor ka jingma jongki jingyaki Persia yaki nong Amerika bat ka jingthut hakalej kawan namar ka jingkhang yaki jaka suny hakeleng ka Middle East dakabakot yaki ban penonkam yaka jingeda kabak kam husiar ateran hadu menta kam syamla penmi yaka no ka jing pendrem neban pensitom yakari Amerika lakalong dakabatmu yaki kitem jongka US ne dakaba persyang ban khanglat yaka jing penpoi umpnyang haka pertei habakren ha Istanbul u Abbas Archi u menteri kambari jongka Iran ulong bakari jungu kan perkat ya baro kilat kilenti kibala banle kan omdon ka jingwan phai biang syaka jingya dai pertei tathadu bakanda penrem ulong